Yeah, Honorable Dr. Banius. Call me Honorable Dr. Banius, aka the Bad News. Are bad, ya Rasaman. Are bad. Are bad. And I'm paying you an. Kapaying you an my bed, da chidi bin yanga muberu an my bed. Kano paying yanga muberu Dr. Banius. Ibin yang an my bed. Inti kumini ina yeme wayuni. Team boss me kwerwe ko ana rinyo ka te Uganda. Aromo ngwecho ki Uganda. Yena ye loko la kilo mingini. Yan pengeo an. Team ye kwerwe ko ana rinyo ki Uganda. Boss me ku team. Kani boss me ku team ye ron weko ana rinyo ki Uganda bajal. Tirong lo kadon tu. Lo no tu bad. Kid boss me ku team me. Weko ana rinyo. New boss me ku team. Ku team be pitego wala winya enan. Ari bad news. Da an ke na face to face ba ana yini tika cha mere an kenyu itika yeto mere an kenyu ka ina an face to face be peto yarwa cha an ina ba da an ke na te lo kum ngaman nge na gan ba nge na arabo Dr. Banius gan ba da loin pia chore ka in pe kanyu le nyo loin pe luo ka in pe kanyu le we pe to yar loin ni matwal pende le mo ke tie makai wadi wi it we ring social media pe kuono lo da jo mo ken ga go ge vo yana vo arbe ai wrong we ke social media ngwedo matwali social media kan ka in ngeni ka in tiga lwen pe luo ka in pere ngeyo kanyu lep ngeni ini pe la tera wa we ni ina tera mo ken ka pe ngeyo kanyu lep make wadi kumi ngeni no pe twa dor dan onyu ka ini ke do yot ngeni no pe twa dor dan ina tera me pe dan ma chi yer lep me pe dan ma chi yer jimi me pe dan ma jalu jimi tipe yen ka yen la tera me pe bad news mere bad news kunyone dong peyot kunyone per la tera peyot da an machalo doctor bad news kiro cha an ning jala bara kiro cha an ning are bad news an paluor ge mai kan matwal da an machalo honorable doctor bad news an ya to yar we ko boss bu tim rew en an ma tirin mo cha an ya ron we ko tim ngwedo ke Uganda chal an ka dal kai ne an ba an machalo doctor bad news an pa vuor ya bara an pa vuore da ka ini tam ni ini bien me ki stele man mi vuorane we an pa vuore rasa ma an pa vuore ke nan ma be ar ba news nan we in pingin an atwer tim strike ma atwer we ko tim ngwedo ke Uganda enan an atwer tim strike mo tim riyo ke Uganda ka o mede ke yelo doctor ba news ti do ngono ko ti ngono ko football news pia o kejo doctor ba news foot pia o kejo ka ba news do kejo won jo man ma te chwa bozu timo bu riyan ke Uganda da ka ngere mo timo mere reply lo ma ana tiga log in social media ibe rin we ko Uganda wa wuji ni ka no na ka jui ini ko ke bozu timo be ka ini tam ni ini bi kam log doga in social media ibe rin we ko Uganda ibe rin we ko Uganda dak lo ni pe do ni ye so ana po wiyo ma fut yen pe no pe ko ma yen fut pe no pe no do ana po wiyo ana yin no pe ni do ana wachio so ka yen pe de le lo ka ni chi do ni ko ka o tam ni lwen ma dok to bad news ti ka lwen ni ka tam ni an mera ti simple mo kenyo ati ordinary man mo kenyo chi yen de ko yen at AK-47 and an aka the bad news gwa ke an da pe tem lwen ni ko ma man in that is a warning pe tem lwen ni ko ma pen yen pe to eran
team Rama Anjal, boss go team Rama Anjal. Boss me go team Rama An. Okay, wakuro, when game no tika piano. That's the game. Tika piano when nga marong buloy la ware. Nga maulo tokole enenene. Wani boss me go team ngan maulo ere mo bene an ke kenyo. Ana muti we an parent boss me go team me. Wakuro game ne. Nga ma buloyo. Long ani Dr. Bad News. Game don't take a piano. It's coming soon.